Amler. Pi menta kemalong ni menta ngong pi pe hang ya sor silong. Ni kren na sor silong, ngai snei yi kinong trei jo municipal. Ke ji sotu bakla ngong pi kani. Hakaba ki ong na mlong suban kta ek senduk ru. Na kada ong hapon hadu ndawan kini kinong train municipal bagin ra e kamet, bagin ra e senduk. Nai ngong pi kamde kumda. Ka SOP na ka health department ko very clear ba lakum no ru ya kamet ki baklat hospital latip hi hospital ban take care piwar la ta gasunduk naman kila de ble makinang jong berkadvise kolong basngo bahawat kli gasunduk ten light na ta ngong pi kitu ki bamut ban lej ontep ki bahayeng ga basen lane kitu ki balang lane kisnong ki bade ban ra ai kamet kum jule man suan normally kila ban le tambah mentang ngong pi ngila reduce ya ka jingwan ki briu bat menta ban lej on tap ni labu ke letes kolong sipongut nei doktor sipo naka khasan ni reduce kolong tang sipongut ban lej ban ra naka bdar jiktet nata kabaang on pi don ki bating wat balai ti jiktet lu ki bom nut balai ti jiktet le nga ong pi yakan ni rung la pensai kedar ba mdei ban bating utu balai ti jiktet ulej bet kumju lagi deb nang tutun mino ten lej pada kini la dai sieng sistem ne la dai ki volunteer jo kusnong ne kinna tap apot liu kinle ekan yang berkom 1 minit 1 minit det nang ta tap la dem kawai ka bang akwa ban pen ken mau su ang ne ka long ba dang don ni ke jing ting ke jing smith hadin balayap na u covid ka bateng teng piong ki borniam ki bor balang ki seng balang lene teng teng piong ki kasnong ka thau lene ki bhayeng ba sem ka ba plong ki ba kinting kin smi tengang akwa ban ong ba ha ka ni ka por ka SOP kladon mdei ban don ke jing ting ke jing smi namar ba ya kamet kitu bayap na uneu knyang jing tam la penbit penbiang haki hospital bat kitu ki bayap hayeng ru hab ban pentip sekeneres PHC CHCs kanang baka health team kan le ya kabadon kam bat hadin nang ta ni IT haki bayi nge basen haka bosnong go bortau leni haki bor niam kiba per kiba hab ban pendep ya kamet kabadang sa